Koe ulak stage ke tau hanga ulak whapapau I. Koe tau o mai hakakai o nau tautu he te pire a kabineti, pe koe kau NGAUE'I, o ku maa ho nau lai ni maa. Koe hana winga, ka mau lawa whai ho mau whatongia. Sai tau whataataki e ni ke rau SIOKITA. O si koe mau taktaha whinga. Maa lai ni mai PULE'ANGA, o koe ke nao mai, o corrupt holo i he mau taktaha whinga. Ta koe o FIEMA'U ke FIEMA'U e wakake au ki tua, ka o FIEMA'U mai he ngai lai ni mai ke totongi I nau tolu. Koe koha issue e tau talanoa lewa ki he mea ko enabling ni. Te tau whai enabling I me me policy direction ni, me lao IKAI. Koe kau NGAUE'I whakapule'anga, tene whai a enabling ni, pe koe destructive o NGAUE'I private sector. Te wale lewa experience ko mau he TOUTAI. Taimina e maa e nima o e kau minister pe ko hai mau NGAUE'I ki ai, pe mau taktaha whinga e mau tolu, pe mau lawa pe mau tolu whai mau whinga. Step in lewa PULE'ANGA ai e fo I scheme ko eni, nau tokoni mai I he mea whakapange, nau tokoni mai I he o mai facility ke mau NGAUE'I, nau tokoni mai ke mau tolu I he marketingi. Ko hamena hoko ke production ai kakai I he maa ni ma uluaki, pe whika ua o nau tok fotu utuu. Fo'o. Ngā unu rewa a ngā whakatautaha o saipe ia, ka ngā unu ia o riunga nima aine o tau experience he ahoni. Ai kau tātu o ko agree ke tau Fakakaukau, ke hanga he PULE'ANGA ha o whau ha fotu. Kai whewhe ene. Ka pau ke ha minister ia ko tohi ia ka kausen, he ko umau e tohi ko ia me minister ko ia. Tohi ia ke whakangofua asiaina ke hau a waka e te au ni manoa ke fish I Tonga ni taitotongi, ta koe na ne makore e ne waka ana. Koe lai ni mai o kutalatu ka IKAI maa, he IKAI ke lawa ke unu ki mua, he te mau whenga mau tolu he ka ri taula ni manoa he TAFA'AKI. Ka toki lawa maa lai ni ma o kakai o nau whenga mai ki lotu ke PULE'ANGA, pia nau te whotutu ha mea ke tau riunga wanoa ai, koe ne lawa ai. Ka IKAI ke lawa ai stepi wa, ka ta ua ki lawa ai. Whakawhao si pēni ko ai.